Idu gore. Gdje je? Sigurno ih boli većina ovdje. Pogledaj još. Još 3, 4. Ajme sam gdje. Evo ga. Da vidimo kak je veliki. Aha, tu se polako spušta. Ideš. Kak je veliki. Inače bi se razbio. Polako, neće biti spušta. Sad ga više ne bi mogli. Ne, sad bi ušao opet u planinu i onda još par puta, ali to s druge strane. Idemo. Ajmo. Sad idemo ono kako.